Hay, biyag, nalpas kumpit lang tubrak. Anaman nga tagti latest nga chismisin ay nga madamag. Ay, aywan. Awagak man gan ni kumarik nga marites. Bagpe adya kumarik kay kanay latest ni chismis na. Kaysa dagi jud dadto mga kumkumarik. Ma-video call man isuna ta damagak man ti latest nga chismis. Ala, uniga man ta balay tawagak man. Aday ta. Awagak man ni kumarik nga marites. Oh, Maring Maris, si kamit gayam dayta. Mare, anak ti machismis. Mariosep, bigbigat Maring Maris. Chismis man dago si damdamagi mon. Ay na ito nga bakitin aya bigbigat. Sumit lang nga umawag ka ah. Maulawak sa. So ay tigar the latest nga chismis mare. Nangigo lang tati bigbigat jay tiyandaan. Tate gumata na iti noodles ni Ate Garot. Among ngay mare, jay anak ni Mare nga Marita. Sumit lang gayam nga handa nga mapaawid di tabalaydan. Gayam, nakita ray mat gayam iso na DJ nobyo na nga taga Manila. Isupitahan da nga mapapaawid din ake, gayam ke masikugan. One! Ay na, sarampiting na obing. Di ka disisiti na palang ajay? Kinags-eskwela di ile? Ay na, apo. Sayayangan na lang pinagadal na kumaray. Ay sige kumaray. Pagkadaak pigarod ta, apan ko man i-share da ito'y nachismis mo kanya. Sige. Wen, sige mare. Tasyak, aglaba akpay. Sanak sumagap ti. Baro nga chismis. Sige, bayan!